reka ducurike amacupa twegure inyandiko. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyijwe ku ngingo zigize amasezerano y'amahoro. Itsinda rya tekinike ry'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyijwe ku ngingo ngari zigize amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi nyuma y'iminsi hari ibiganiro byaberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 18 Kamena 2025 nibwo ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika byatangaje ko impande zombi zemeranyije ibikubiye mu masezerano agomba kuzashyirwaho umukono n'abaminisitiri kuri uyu wa 22 Kamena 2025 imbere y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Itsinda rya tekinike ryigaga kuri aya masezerano y'impande zombi ryari rihagarariwe n'umunyamabanga wa Amerika ushinzwe politike ya Afurika Alison Harker. Ibiganiro by'iri tsinda kandi byamaze iminsi 3 bibera i Washington, byakorwaga hashingiwe ku masezerano agenga amahame aganisha ku karere ku mahoro yashyizweho n'umukono tariki ya 25 Mata 2025 na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Terezi Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu byemeje kandi harimo kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira ibikorwa biganisha ku makimbirane, guhagarika imirwano, kwambura intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari iya leta, gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura umutekano, gufasha mu gucyura impunzi n'abavuye mu byabo imbere mu gihugu. Amerika kandi yavuze ko leta ya Qatar yitabiriye ibiganiro byagejeje kuri aya masezerano y'ibanze yagezweho kugira ngo bijyane n'ubushake bw'ibihugu byombi. Qatar ndetse na Amerika niyo bigizemo uruhare bw'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro. Ibi kandi ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika byavuze ko uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda byishimiye umusanzu ndetse n'uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar bafatanyabikorwa mu kubona igisubizo ku mahoro. Aya ni amasezerano yagizwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bimenaje kuzasinwa amasezerano ku itariki 27 Kamena 2025. Reka dutegereze ese ayo masezerano azasinywa cyangwa ntabwo azasinywa. Ayo ni amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi kuri aya masaha niko byari byifashe. Icyo ngusaba ukana subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ukomeze kubana natwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Wowe warebye iyi video mbere ngo ukomeze kubagira ibihe byiza.